tōna 5 tau te rohe o Matawai o Mōtū i te tairawhiti e noho tuatara kore ana. Inaia nei, e 5 ngā tuatara kua takohangia e Ngāti Koata mai te mautere o Takapaurewa i te wai paunamu ki te iwi o te aitanga Amahaki. Anei a te kuru o te Marama News. Kua tau ngā tuatara nei ki ngā ringaringa o ngā kaitia ki hou. Nā te kaha o te paihamu, e nā āhuatanga roto te ngāhere nei, ko mate haere te tuatara i roto i tēnei takiwā o te tairawhiti. Engari i roto i ngā tautata nei, ko te kuri a pāwa, ko ngaita manuhiri tēnā, ko tō tāua wāhi, ko whanga okeno, anō tēnā, te motu, ko hoki mai ngā tuatara ki tēnei takiwā o te tairawhiti. E whakamiharo atu ana te iwi o tira te hapori whānui ki ngā tipua nei o te ao tawhito. Really awesome to see the relationships between the whānau here at the marae, with the kura down the road, and also with the farmers over the hill. Everybody really working to restore this taonga for the region. Pretty beautiful kaupapa, 8 years in the making to get to today. He mahi ngātahi tēnei wāinga ia Steve Sawyer o te tarati o Winray, ia te aitanga Amahaki, ia te papata whai, me Ngāti Koata anō hoki. Me aho ko ngā piki me ngā heke o te haringa ki konei, ke te oro tonu ngā tuatara, ki te horoia mātai, ki ngā tuatara e te ata nei, ki te puta etahi o ngā wai Māori, me ki te muku a te tūtai anō hoki. Engari, ea pai te whiako mō ngā tuatara ki te hoki mai ki tēnei taha. Ko te whainga ia, kia maha ke atu ngā tuatara hei ngā tau e heke mai nei. Te kuru o te Marama News, te karere.